Buah. Nang pertama, tarap. Buah tarap merupakan buah nang rasanya manis wan baunya nang cukup manyangat. Buahnya mirip wan nangka tapi bentuknya tak halus. Buah tarap masak kawa langsung dimakan atau diolah dahulu menjadi gaguduh tarap. Bijinya kawa dijarang atau dibanam gasan dimakan. Tarap nang mentah kawa diolah sayur atau jadi samu tarap. Tarap merupakan tanaman tahunan wan termasuk buah nang langka. Nang kedua, kalangkala. Kalangkala merupakan buah hutan Kalimantan. Buah kalangkala nang masak biasanya diolah gasan kawan makan. Bentuk buahnya bulat. Nang masak kulitnya berwarna habang. Lamun masih mentah berwarna hijau. Buah kalangkala termasuk buah musiman. Biasanya banyak tumbuh di daerah hulu sungai. Cara mengolah kalangkala nyaman benar. Kalangkala direndam di banyu nang sadang ja panasnya, nang dibuati uyah wan lumbuk. Direndam kira-kira sajam atau sesuai selera. Sasain lawas direndam rasanya sasain nyaman. Kawa meningkat akan nafsu makan. Rasa buahnya hambar sedikit masam. Selain buahnya, biji kalangkala kawa dijadikan obat gasan bisul. Binatang. Nang pertama adalah biawak. Biawak merupakan binatang nang kawa hidup di banyu wan di darat. Banyak ditemukan di parak sungai. Biawak Kalimantan atau Latonatus bornensis aktif di malam hari wan maulah sarang di dalam tanah. Bentuk biawak panjangnya kira-kira 45 cm sampai 55 cm. Kalupak matanya transparan. Hidungnya tumpul, kada batalinga tapi tetap kawa mendengar. Tapi ciri nang paling nyaman dilihat kulit luarnya bagirigi-garigi kayak buaya nang tasusun rapi mulai kepala sampai ke buntutnya nang panjang. Warna kulitnya coklat tuha, di atasnya wan coklat di parutnya. Memiliki 4 batis, setiap batisnya terdapat 5 jariji, wan kuku nang landap. Biawak merupakan reptil nang bakal membiak secara bahintalo. Nang kedua, bidawang atau bulus. Bidawang di Kalimantan Selatan rancak disambat urang bulus. Bentuk awaknya mirip wan penyu. Bidawang merupakan hewan nang batampurung. Kawa dimanfaatkan gasan kecantikan wan pengobatan. Bidawang bakal membiak secara bahintalo. Bentuk awaknya oval atau pinalunjung pipih tapi kada basisik. Hidungnya memanjang. Bidawang umumnya berwarna habuk kaharingan nang kaya lumpur. Inya kada baisi gigi tapi rahangnya kuat benar wan landap. Gasan melindungi diri, bidawang membuat kepalanya ke dalam tempurungnya. Flora wan fauna. Nang pertama, tarap. Kedua, kalangkala. Ketiga, biawak. Nang keempat, bidawang atau bulus. Demikianlah pembelajaran untuk bahasa Banjar hari ini. Semoga video Ustazah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.